Mo matsatsing a le mmalwa a fitileng go nnile le magato a neng a bega fa mokhanselara wa ANC Andile Lungisa a pateletsa batho ka madi go thukutha masepala wa Nelson Mandela Bay. E ne a re morago ga go utlwa ka seo beng ba di-taxi ba itelekela le mebila go sireletsa marekelo kana dimolo. Ka thuso ya sesole sa Afrika Borwa se se neng se phatlaladitswe go kgabaganya dimolo tsa kwa Gqeberha ga go a ka go nna le letshwao lepe la go thukutha. E ne ya re maabane industry ya di-taxi ya bo e laela Lungisa gore a se tshwengwe ke matshosetsi a begilweng a go thukuthwa ga masepala. With agreement that we must work, we are not allowing any looting, any destruction of property. Any person who's got the issue, there are routes, courts, constitutional court. That's the process. Industry ya di-taxi e ne ya amogela tshwetso ka diatla tso pedi. We go around in the metro talking with the people, with the taxi industry, with the community of Nelson Mandela, because he is a community that feel the pain here, you see. So we going around with him. So far, we are fine now. Lungisa o ne a kopane le kgetlo lwa ntlha gompieno le baagi kwa renkeng ya selegae le fa sa amogelwa sentle. The taxi industry is very important. All businesses which are owned by black people in Nelson Mandela Metro, in the Eastern Cape, and also South Africa, there must not be looted. No looting to any businesses which are owned by black people, especially the taxi industry. The taxi industry in Nelson Mandela Metro have taken a giant step to work with us, to go to communities, to go to the ranks, to make sure that there is no looting. Lungisa a re o tlile go etela metsesetoropo e farologaneng mo Gqeberha mo matsatsing a latelang go ya go tlhatswa leina la gagwe le go rotloetsa baagi go se tsweletse dithukutho.